Gospodina Velimira Uršića upoznali smo u domu umirovljenika Senekura. Prije umirovljenja bio je inženjer geodezije. Iz bogatog životnog iskustva zaključuje zbog čega veliki gradovi postaju prazni, uspoređuje kvalitetu života unuka i sebe u tim godinama života, te doznajemo zbog čega je odlučio otići u dom umirovljenika. Uživali u mirovini? Pa ja moram reći da se čudim samom sebi koliko sam dugo u penziji. Pa od 91. pa sad računite, to je tu negdje, 35 godina ili koliko. Znači koliko sam radio, toliko sam sad koristim penziju. Inače, kad gledate geodeta, onda svaki misle, to je onaj mjerač. Pa zato postoji onaj talijanski ili geometre izraz. Jel? Ja sam bio na terenu jedno 3-4 godine i onda sam bio odabran, obzirom da ljudi koji se bave fotogrametrijom trebaju imati nekakve, da kažemo, stereoskopske mogućnosti. To znači da je moja oštrina vida bolja od, recimo, vas, jer kad idete pored ovoga stolca morate znati točno u koja vam je tu udaljenost. Bio sam jedan od tih i onda sam izabran da budem školovan za fotogrametra. Postoji inače i u svijetu zanimanje fotogrametara. Jeste li se pripremali za odlazak u mirovinu, jer svi kažu da je to ipak svojevrstan šok. Prvo se veselite kao imat ćete puno vremena, a onda najedanput imate toliko vremena da ne znate što biste s tim vremenom. Ja nisam imao s tim problema. Ja sam još dok sam radio računao na to da ću jednog dana ići u penziju, pa sam se već ranije zapitao što ću raditi u penziji. I ja sam sagradio jednu vikendicu u blizini Novog Vinodola i nakon što sam u penziju otišao, mi smo tamo bili, moja pokojna supruga i ja, bili smo 6 mjeseci na moru, 6 mjeseci u Zagrebu. Oko kuće i oko vrta imate uvijek posla koliko volite. Ja, dakle, ja sam to unaprijed. I imam prijatelja jednoga koji je bio isto tako sa mnom. U isto vrijeme smo radili zajednički na tim poslovima. Onda sam njemu sugerirao isto tako. I on je poslušao moj savjet i on je godinu dana stariji od mene, ali on je i danas, da kažemo, na gruntu. Ide svaki dan tamo, ako je grdo vrijeme čita knjigu, ali je on gore. Je li to zanimljivo? Dok smo mlađi, nekako volimo grad, asfalt, zidine. Što smo stari, nekako se više volimo maknuti u prirodu. Da, pa gledajte, ja sam gledao to već sam prije zaključio, a danas gledate sve te glumce, zapravo veći dio glumaca, svi su oni se povukli u obližnja sela, jel? Recimo, Samobor je pun kojekakvih ovih naših glumaca, umjetnika, čak i stranaca. Što to ima u prirodi što nema na asfaltu? Što ima u prirodi, pa ja ne znam, ja bih rekao da ima svega. Recimo, moj unuk kad dođe na more, onda on uživa u slikanju zalaza sunca. Pa to je nešto sa terase, kad gledate zalaz sunca, pa to je nešto prekrasno. Ili kad su oblaci nekakvi, ili kad su munje. Mislim, to se ne može usporediti. To je, osim toga, to je jedan drugi zrak. Znate, kad dođete iz Zagreba na more, onda jednostavno osjetite da je to jedno drugo. Jednostavno, drugi svijet. Drugi prostor, drugi osjećaj, drugi miris mora. Mislite li da je budućnost da ponovo se krenemo malo micati iz te gungule velike? Jer ti veliki gradovi su stvarno veliki. Da, ali gledajte, tu jako puno utječe na to micanje iz gungule, tu jako puno djeluje i to naše gospodarstvo. Prije Domovinskog rata imali smo ne znam koliko tvornica
i normalno je da su ljudi sa sela dolazili jer je uvijek radna snaga i bila potrebna, jer sad toga više u Zagrebu nema. Na obali se grade puno hotela, ali još više ovih apartmana. Hoteli trebaju radnike i sad svi koji su prije dolazili u Zagreb, mada ih je sve manje i manje, ljudi se iseljavaju, nažalost, idu dole na more, jer je to jednostavno prirodna selidba. Spomenuli ste unuka. Kako gledate život koji ste vi imali u njegovim godinama i način na koji on živi? Ja mislim da sam ja živio mirnije. Imao sam daleko više vremena i za osobne potrebe i tako dalje. Mislim da moj unuk ima jako puno obaveza. On prvenstveno radi u jednoj stranoj firmi. Tu su velike obaveze. Imam 2 praunuka. Prema tome mora se brinuti i o praunucima. Tu su školske obaveze, tu su sportske obaveze, tu je učenje stranog jezika. Dakle, mislim da on ima puno više obaveza i da mu je puno teže nego što je bilo meni. Kako ste se odlučili otići u dom? Je li vam to bio šok? Je li to svojevrstan stres kao što je recimo i promjena stana i promjena grada u kojem živite? Pa znate što, ja sam nakon smrti moje supruge vrlo brzo došao do zaključka da nema smisla biti sam. Ja imam jednu vrlo dobru kćer i zeta. Ali ne mogu ja njima biti na teret i čekat, ne znam, da mi se nosi svaki dan ručak. Osim toga, biti sam u takvom stanu, a nemaš u blizini prijatelja. Ja imam prijatelja, ali on je daleko i mi se vidimo jedanput svaki 14 dana. On dođe s autom po mene i tako dalje. Dakle, došao sam prilično rano do zaključka da jednostavno najbolje je rješenje da odem u dom. I onda sam uz pomoć mojih kćeri tražio dom i naravno da mi je ovaj dom tu najbliže jer sam za 10 minuta kod svog stana. Ne? Moram priznati da mi je dolazak u dom bio, ne bih rekao stres, ali nešto potpuno nešto novo i trebalo mi je vrijeme dok se nisam prilagodio. Ja sam inače dosta osoba koja ne komuniciram baš previše, ali trudim se. Eto, učim se u tom komuniciranju. A koliko vam je prilagodba trajala? Jel su to bili mjeseci? Ne, to je vrlo brzo. Ja sam vrlo brzo, čak sam iznenađen da sam se vrlo brzo prilagodila. Znači, čovjek ipak ne smije biti sam? Jer... Ne možete biti sami, jer onda padate u nekakve čudna razmišljanja. Šta bi bilo, kad bi bilo, pa da ovo, pa ono, pa sim, pa tam, pa... Ako sa takvim razmišljenjima kreneš spavat, onda ne možeš ni spavat. Svoj pogled na život s nama je podijelio gospodin Velimir Uršić.